Tekereza gato, wakora iki mu gihe ingabo z'igihugu zawe izo wibwira ko zizakurinda wowe n'umuryango wawe zaba zaravanzwe n'abantu basize bakoze amahano akomeye ku isi? Ntabwo ari ibihuha cyangwa ingurumbarirano. Martin Fayulu, umwe mu bayobozi bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaturikije ibisasu by'amagambo. Yemeje ku mugaragaro ko inzego z'umutekano za Kongo n'ingabo za FARDC zigaruriwe n'umutwe wa FDLR. Ikibazo si ubukene cyangwa intwaro, ahubwo n'umwanzi uri imbere mu nzu. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo dusobanukirwe neza icyo bivuze, kandi turebe impamvu u Rwanda rwamye rubivuga imyaka n'imyaniko. Mu gutangira rero, muri iyi minsi ishize, Martin Fayulu, umugabo uzwi cyane muri politike ya Kongo, akaba n'umwe mu bahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu, yagiriye uruzinduko rukomeye muri kaminuza zitandukanye. Aha ntabwo yari yagiye gushaka amajwi gusa, ahubwo yari yagiye gutanga ishusho nyayo y'uko igihugu gihagaze. Icyo gihe rero yavuze amagambo akomeye cyane ku bibazo by'umutekano muke bimaze igihe kinini byarayogoje igihugu, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Aha Fayulu yagize ubutwari bwo kwemera ikintu leta ya Kinshasa yagiye ihakana kenshi. Yemeye ku mugaragaro ko ingabo za Kongo arizo FARDC hamwe n'inzego zose zishinzwe umutekano byananiwe kuzuza inshingano zabyo. Kubera iki byananiwe? Ntabwo ari uko badafite abasirikare benshi, oya. Fayulu yavuze ko zaciwe intege ndetse zisenywa ziturutse imbere kubera kwivanga kw'imitwe yitwaje intwaro muri izo nzego. Reka nsubiremo amagambo ye bwite. Fayulu yagize ati: ingabo zarananiwe, inzego z'umutekano zaravangiwe, umutekano w'abaturage ntabwo wizerwa, nta kintu na kimwe dufite. Tuti bakuzi ba Pilot News TV, ntabwo dushobora gufata aya magambo nk'ahari amagambo asazwe ya politike. Akenshi abanyapolitiki bakunda kunenga abo batavuga rumwe, bashaka kugaragaza neza cyangwa kuba ubwabo bagaragara neza imbere y'abaturage cyangwa bashaka amajwi. Ariko ibi biratandukanye cyane. Uku ni ukwemera ibibazo ndengakamere, ikibazo abanyekongo benshi bagiye bavugaho mu myaka myinshi ishize, ariko leta ikavunira ibiti mu matwi. Iyo usesenguye neza ubutumwa bwa Fayulu, wumva ko ikibazo cya Kongo atari imiyoborere mibi gusa cyangwa kubura mikoro. Ikibazo nyamukuru kandi giteye ubwoba cyane ni icyemezo kigambiriwe cyo gufata imitwe yitwaje intwaro, imitwe y'iterabwoba kandi nkora amaraso, ukayinjiza mu nzego nkuru z'umutekano w'igihugu. Ninde wakora ikintu nk'iki? Ugafata abantu bica abaturage ukabambika imyenda cyangwa uniforme y'igisirikare cy'igihugu, warangiza ukabwira abaturage ko umutekano wabo wizewe. Ibyo ntibishoboka. Kuri benshi mu banyekongo, by'umwihariko abasesenguzi bakurikiranira hafi ibibera mu gihugu, iri jambo kuva kwivanga cyangwa kwinjirirwa, iyo twakwita nka infiltration nk'uko muri Kongo bakunda kurikoresha, ryakoreshejwe na benshi, ariko na Martin Fayulu akaba yarikoresheje, rikaba ryerekeza intoki ahantu hamwe. Ni ku mutwe wa FDLR, ntabwo ari kuri babandi bose bavuze ngo ba mbere ya CNDP nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Ubwo turavuga FDLR ndetse n'ibindi byose. Reka twibutse abantu batiyumvisha uburemere bw'iki kibazo icyo FDLR ari cyo. Uyu ni umutwe w'inyeshyamba ufite aho uhuriye mu buryo butaziguye n'abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Aba bantu bakoze amahano yahitanye abasaga miliyoni, nyuma bahungira mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva icyo gihe rero, mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 30, uyu mutwe wagumye muri ako gace ukwirakwiza urugomo, ihungabana ry'umutekano ndetse n'urwango rushingiye ku moko mu karere kose. Kumva ko umutwe nk'uyu ufite amateka ya jenoside ushobora kwinjira mu gisirikare cya leta nk'uko Fayulu abivuga, ni ikintu kigomba gukangura buri wese wifuza amahoro. Aha rero niho ibintu birushaho kuba bibi cyane.
nk'uko abakurikiranira hafi politike mpuzamahanga babizi, hariho amasezerano y'amahoro ya Washington yayobowe na Perezida Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi gahunda yari igamije gusaba ko iyi mitwe nkoramaraso nka FDLR ihashywa ndetse igakurwa mu nzira burundu kugira ngo akarere gashobore kubona amahoro arambye. Ariko si ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwakoze iki? Aho kugira ngo iyi leta ishyire mu bikorwa ibikubiye muri ayo masezerano yo guhashya uyu mutwe w'abajenosideri, ahubwo bakoze ibitandukanye rwose. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaretse abarwanyi ba FDLR binjizwa cyangwa bavangwa mu ngabo z'igihugu, ibyo bita kuba integrated mu ngabo z'igihugu, FARDC ndetse no mu zindi nzego nkuru z'igihugu zishinzwe umutekano hamwe n'inzego z'iperereza. Urakeka ibivuze iki ku gisirikare cy'igihugu? Ibi byishe discipline ya gisirikare, byangiza ubwizerwe bw'inzego z'iperereza ndetse bishyira ubuzima bw'abaturage basanzwe mu kaga gakomeye cyane umunsi ku wundi. Umusirikare wagakwiye kurinda umuturage niwe ushobora kuba yari umuyobozi w'umutwe mucuza utwe yaruhiye. Reka tubyumve neza inshuti bavandimwe, ikibazo ntabwo ari uko inzego z'umutekano za Kongo zavangiwe n'abantu batazwi nkaho ari amabandi yaturutse mu ishyamba agaca muri humye ingabo za leta. Oya, uku ni uguhitamo kwa politiki ko kwinjiza abajenosideri mu ngabo z'igihugu. Ese wowe urabibona ute? Nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kubaka amahoro arambye mu gihe cyo ubwacyo giha imbaraga kandi kigashyigikira imitwe ifite ingengabitekerezo ya jenoside. Ntabwo wakubaka inzu nziza hejuru y'umusingi ukozwe mu makara ashyushye. Ibi nibyo bituma Kongo ikomeza guhura n'ibibazo by'umutekano muke bidashira. Igisirikare ntigishobora kurinda abaturage mu gihe gikoresha cyangwa gikorana bya hafi n'abantu bahora babangamiye amahoro. Ni mission impossible cyangwa ntibishoboka. Ibintu rero Martin Fayulu ari kuvuga uyu munsi bikaba byemeje amagambo ndetse n'impungenge zikomeye z'igihugu gituranye cy'u Rwanda kimaze igihe kinini kigaragaza. Mu gihe cy'imyaka myinshi rero u Rwanda rwakomeje kubwira amahanga ruti kwinjiza cyangwa gukorana na FARDC na FDLR ni ikibazo gikomeye cyane, bitera iterabwoba ku mutekano w'abagiye Kongo ubwabo ndetse n'akarere kose. Kenshi na kenshi izi mpungenge u Rwanda rwagaragaje kuva kera, abantu barazirengagiza cyangwa bakazitiranya. Ubwo ndavuga izi mpungenge z'u Rwanda bakazitiranya n'ibindi, ariko reba noneho ibiri kuba ubu. Amajwi ari guturuka imbere muri Kongo ubwayo niyo ari kuvuga ukuri kudasubirwaho kugira ngo wumve ko ibintu byakomeye. Ntabwo ari abanyapolitike gusa bivuga, ndetse na Musenyeri mukuru wa Kiliziya Gatolika muri Kongo Cardinal Fridolin Ambongo, umugabo wubashywe cyane uherutse gutangaza ku mugaragaro ibintu biteye ubwoba. Yavuze ko abarwanyi ba FDLR binjijwe mu ngabo za FARDC ndetse banageze no mu ishami rishinzwe kurinda Perezida wa Repubulika, no kuvuga aba GP cyangwa barinda umukuru w'igihugu, Presidential Guard. Y'abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abayobozi b'amadini bubashywe bavuze ikintu kimwe, bihuriza hamwe kuri iki kibazo cy'ingutu. Biba bigoye cyane kuba hari uwakomeza kugiha umugongo ngo nta kibona ukuri kurigaragaza. Aha niho tuza ku kibazo buri muntu wese yibaza, ikibazo gikomeye kurusha ibindi: kuki Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bananiwe guhashya no gusenya burundu FDLR nk'uko byari byitezwe? Igisubizo kiroroshye cyane kandi kiroroshye ko umuntu yacyumva. Ubutegetsi buriho muri Kongo bufite inyungu zikomeye cyane zishingiye kuri uyu mutwe w'abajenosideri. Aho kugira ngo iyi leta isenye FDLR iveho burundu, ahubwo ubu butegetsi bwishingikiriza kuri uyu mutwe mu nyungu za politike ndetse no kwirwanaho mu bya gisirikare. Babumva ko FDLR izabafasha kurwanya indi mitwe cyangwa abandi banzi babo. Ariko se kwifatanya n'umwanzi nk'uyu bimaze iki? Ubu
ubwumvikane bwa rwihishwa cyangwa se uku gukorana bifite ingaruka zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba ku gihugu, bikaba bica intege inzego z'igihugu ubwazo, bigakuza umutekano muke ndetse n'imidugararo idashira, kandi bigasenya uburyo bwose n'imbaraga zose zashoye mu gushaka amahoro muri kariya karere. Ntiwavuga gushaka amahoro mu gihe wigaburiye inyamaswa iyinginga iwawe cyangwa imbere iwawe. Mu gusoza iyi nkuru, nshuti bakunzi bacu, tugomba kwibuka ko kugira ngo gahunda y'amahoro ya Washington ishobore kugerwaho, hagomba kuba inyangamugayo no kuvugisha ukuri kuri ibi bintu. Nta gahunda n'imwe ikomeye y'amahoro ishobora kugera ku ntego yayo mu gihe leta ya Kongo ikomeje kwizirika no kugendana n'umutwe w'iterabwoba wafatiwe ibihano n'amahanga. Amagambo ndetse n'impuruza za Martin Fayulu bigomba kubera buri wese impuruza ikomeye cyane. Abanyekongo n'abatuye akarere bagomba kumenya ukuri. Kongo ntabwo izigera igera ku mutekano urambye mu gihe FDLR itarakurwa burundu mu ngabo za FARDC no mu zindi nzego zose z'igihugu. Amahoro azakomeza kuba inzozi zitagerwaho igihe cyose abantu bakoze jenoside bafatwa nk'abafatanyabikorwa aho gufatwa nk'abantu bateza ibyago, akaga n'amakuba. Mwe dukurikiye mwumvise amagambo ya Martin Fayulu ndetse n'isesengura kuri iki kibazo. Ese mwe murabibona mute? Ese mubona koko Kongo izabasha kwikura muri uru ruziga igihe cyose igisirikare cyayo gikorana n'imitwe y'iterabwoba? Twandika igitekerezo cyawe ahabugenewe hasi muri comment section down below. Wibuke gukora like niba iyi nkuru yagufashije kumva neza imiterere ya politike n'umutekano mu karere, unakande subscribe kugira ngo utazacikwa n'inkuru zacu zitaha. Turabashimiye cyane ku mwanya wanyu, turaza kongera kubana mu yindi nkuru itaha. Murabeho.